И повторно сме сега кај Божјата реч на нашиот собор и на убав начин ќе го продолжиме најпрво со песна. Можете да седите овој пат, но на видео биван повторно ќе биде прикажан текстот и можете заедно со нас да пеете. Драги браќа и сестри, драги присутни, можевме да имаме во првиот дел благословени мисли, благословени предавања, можевме да размислуваме за една многу важна тема, мислам суштински важна за нас како народ, а тоа е духот на пророштвото, бидејќи знаеме дека таму има големо богатство кое што Бог ни го дал преку својот пророк, бидејќи вие знаете дека
Бог е оној кој што зборува преку пророците. И кога ние гледаме, односно ги читаме списите на пророците, ги читаме неизините зборови, тогаш ние знаеме дека тоа не е неизин глас, туку тоа е Божи глас кој што доаѓа до неа, а потоа таа го искажува на свој начин и нели го запишува во неизините книги. И верувам дека можевме да извлечеме многу добри полуки до сега, но исто така и сега ќе можеме во овој дел, нели со самите прашања кои што ги имаме и одговорите кои што ќе ги добиеме, но исто така и од самото предавање, да се збогатиме со знаење прво, но исто така и со еден нели нов видик за духот на пророштвото, кој што е многу важно за нас. Но пред нели да продолжиме со самото тоа, ние ќе испееме химната, така да ве заволувам сите да станеме и ќе ја пееме химната заеднички. Се молим. Отче свети и драги, еве Господи, имавме можност денес да слушнеме силни зборови кои што Ти, Господи, си ги открил на Твојот народ, дека и во Твојата црква на последното време, Господи, Ти се објаваш преку духот на пророштвото. И знаеме, Господи, дека тоа е многу важна тема. Исто така Ти благодариме, Господи, и за тоа што можевме да слушнеме
сите тия неща кои што можевме до сега, но те молиме сега да ги отвориш нашите умови, нашите срца исто така, за таа реч што сега ќе имаме, за да може, Господи, сите зборови кои што Ти сакаш да не ги кажеш, сите мисли кои што сакаш да ги примеме, да можеме вистински да ги разбереме, но исто така, Господи, и да ни помогнат да имаме многу побогат живот, да можеме, Господи, уште појасно Твојата реч да ја разбереме и да тоа не води, Господи, уште по-добро Тебе да Те запознаеме. Веќе Ти си кажал дека се објаваш преку Твојата реч и тоа е Твојата цел, Господи, ние Тебе да Те познаваме и тоа наше познанство со Тебе да го носиме и да го делиме со другите. Еве сега се предаваме во Твоите раце, Те молиме водине и чуја ова наша молитва во името Христово. Амин. Сега наред е една песна која што носи наслов молитва. Сега следва предавањето. Ќе имаме нефтички принципи на толкување на списите на Елена Вајд, во кој што ќе не поведе брат Радиша Антич. Mi smo imali, braći i sestre, ovde žive diskusije u toku pauze i mislim da su te diskusije jako bile važne da bi postalo jasnije nešto što sam ja pokušavao da kažem. To ne znači da je uvek to jasno što pokušavamo da kažemo. Posebno sestra iz Šuto-Rizare crkve je postavila jako važno pitanje. Ona kaže da je njen otac musliman, da čita Bibliju, da bi voleo da prihvati učenje Svetoga pisma, ali da kad vidi da tu postoje neke nesuglasice, onda ga to sprečava. Dakle, još jedan put da pokušam da kažem koji je stav naše crkve kada je u pitanju, dakle, nadahnuće Biblije. Znači,
ono što me isto oduševilo, to je da ste vi dobro pazili šta sam ja govorio. Hvala vam za to. To je većina vas. Dakle, Biblija je božansko-ljudska knjiga. Molim vas, imajte to na umu. Biblija nije pisana nekim nebeskim jezikom. Kao i spis Ellen White. I uvijek govorimo o Bibliji, a imam na umu i spise Ellen White. Znači, u Bibliji sve dolazi od Boga, ali dolazi od čoveka. I pored toga, kad ja kažem da je Biblija božansko-ljudska knjiga, mi verujemo da se u Bibliji nalaze apsolutne istine o Bogu. Ne znam da li ste me dobro čuli. Apsolutne istine o Bogu se nalaze u Bibliji, ali one nisu izražene u izolovanim rečima. Ja sam vam dao jedan primjer, 23. psalma, nego se nalaze u mislima koje se nalaze iza toga. Još jedan put ću ponoviti isti primjer. Prva 3 stiha u 23. psalmu. Gospod je pastir moj, pastir. Vodi me na zelenu pašu, vodi me na tihu vodu, vodi me stazama pravednim ili mirnim, kaže jevrejski tekst. Dušu moju oporavlja. Ovo su, ako biste uzeli bilo koju od ovih i kazali zelena paša, šta biste znali o Bogu? Jako malo. Ali ako uzmete sve ove elemente, pastir, zelena paša, tiha voda, staze mirne, onda vi znate nešto o Bogu. Apsolutna istina jeste da je Bog biće u svemiru koje strastveno voli svoje stado. To je poruka. A sad bi mogli da idemo na drugu sliku, Bog utešitelj, Bog domaćin i tako dalje i tako dalje. Znači, apsolutne istine se nalaze u Bibliji, ali one su izražene u mislima. Za vas koji mladi, većina vas znate engleski, dakle, to se zove na engleskom thought inspiration. To je stav Adventističke crkve. Sad, ako postoje neke, mi kažemo minor discrepancies ili manje nesuglasnosti, to samo pokazuje da je Biblija i ljudska knjiga. Da je Biblija ljudska knjiga također, ali te manji nedostaci ne menjaju smisao biblijskog teksta. Ja mislim da je to istina, ja sam u to ubeđen. Ni na koji način istine apsolutne nisu promenjene time što je, da li je 70 ljudi bilo u porodici Josipovoj u Egiptu ili 75. To ne menja. Sad onda sestra kaže, onda Biblija laže. Ne, Biblija ne laže, zato što cilj ovih tekstova nije bio prvenstveno da govori tačno numerički koliko, nego cilj je bio da kaže da Bog vodi svoju porodicu i tako dalje. Sad, kada je u pitanju Kuran, ja sam već kazao da je Kuran pisan 200 godine posle smrti Muhameda. I kazao sam to ovde braći i sestrama iz Šutke, da ima pozitivnih stvari u islamu. Znači, prvi period Muhameda dok je bio u Meki, on je se borio protiv praznoverja u islamu. To je veliki doprinos Muhameda. Oni su obožavali neki meteor koji je tu bio u Meki i on je kazao, nemojte to da radite. Druga stvar, Arapi su pre dolaska Muhameda bili neznabošci, politeisti. Oni su verovali u postojanje mnogo bogova. I Muhamed kaže, ne, postoji samo jedan Bog. I zato muslimani danas ponavljaju Allah Akbar. To je veoma slično jevrejskom jeziku. Bog je jedan i to je njihov Bog, zato što je to najveći doprinos Muhameda. I to jeste doprinos. Bio je jedan egipatski faraon koji se zvao Nekao i Nekao je pokušao da uvede u Egipat monoteizam i ubili su ga sveštenici paganskih religija. Nije uspeo u tome. Muhamed je uspeo u tome.
To je prvi deo života Muhameda. Kad je Muhamed iz 722. godine prešao iz Meke u Medinu i kada je postao i politički lider, ne samo verski, tu počinju neverovatni problemi. Ja sam fakultet teološki završio u Francuskoj, imao sam profesora koji je predavao i na Sorboni u Parizu i on je bio jedan od najboljih stručnjaka tog vremena za taj srednji vek gde je pokrivao i islam u srednjem veku. Zvao se Jean Fleury. Jean Fleury je otkrio tačne istorijske podatke, a to se danas još više zna, da postoje slučajevi gde su ljudi dovodili ratne zarobljenike Muhamedu i Muhamed je sa mačem u ruci naterao te ljudi da kleknu i onda im je odrubljivao glave. To već ne radi Božji čovjek. I mi se s tim moramo složiti, to može da bude problem. Ispred kuće Žana Florija u Parizu, kasnije se preselio tamo, 24 sata je bila policija da ga zaštiti od... Dakle, mi ne možemo se osloniti ovde na Muhamed, očito je bio suviše i otišao nekim lošim putem i ljudskim putem. Znači, Biblija ima neke, ona nije diktirana knjiga, ona nije savršena. Ja bih volio da vam kažem, Biblija je diktirana knjiga. To nije istina. I mi moramo tu istinu, ali Biblija sadrži apsolutne istine. Sad smo tu sa bratom Vladanom, mojim novim prijateljem, ili Vlatkom pričali o različitim temama. On se hrve, čovek koji poznaje očito Bibliju i pokušava da otkrije određene istine. I on zna, na primjer, jedna tema o kojoj smo diskutovali, bila je tema izraza duha proroštva u knjizi Otkrivenja. I mi adventisti smo imali sklonost da izraz duh proroštva poistovetimo samo sa Ellen White. To isto teološki nije tačno. Ellen White je deo duha proroštva. Ali ne možemo reći da je Ellen White duh proroštva, je duh kojim je Bog govorio ljudima kroz celokupnu ljudsku istoriju. Ellen White, ja verujem, Bog je govorio i silno upotrebio Ellen White, ali ona je deo toga. Ne možemo poistovetiti taj izraz sa samo Ellen White. Ili, na primjer, Vlatko je takođe pominjao istražni sud, o tome bismo dugo mogli da govorimo, ali ja verujem, sada ovako, jer nemam vremena da dugo o tome govorim, da je istražni sud biblijski, dobar biblijski izraz koji opisuje realnost o kojoj Biblija govori od prvih stranica, već od prve Mojsijeve. Već u 3. glavi prve Mojsijeve imate prvu temu istražnog suda. I onda idete kroz celu Bibliju i onda dolazimo do Danila 7. glave, gde je možda centralna glava o istražnom sudu. Dakle, takođe verujem, to sam kazao bratu Vlatku, da je Adventistička crkva najbliža biblijskom učenju. Istina nije nešto statično. Mi, adventisti, smo se razvijali u toku razumevanja Biblije. Ja verujem da ćemo se razvijati i dalje. Ali verujem da upravo zahvaljujući spisima Ellen White mi smo došli do nekih biblijskih istina koje je hrišćanstvo zaboravilo u prošlosti. Evo, tu ću stati sa tim, nadam se da ćemo nastaviti i posle sa diskusijom, ali idemo na ovu temu za posle podne. Dakle, reč je o hermeneutici. Ponovo, manje ću čitati Bibliju, da ne biste, jer vi ne možete, ne vidite dobro da sada čitate, ali vi znate te tekstove. Da vas samo podsjetim na taj tekst iz Evanđelja po Luci 24. glave, gde je Isus, posle smrti Isusove, vi znate da je to bio najtraumatičniji događaj za apostole, i kada Isus visio na krstu, samo Petar i Jovan možda su iz daleka sledili Hrista, Juda je izdao Hrista, svi drugi apostoli su pobegli u mesto koje se zove Gornja soba. Ne znamo do današnjeg dana gde se nalazila ta Gornja soba, ali oni su bili uništeni totalno. Zamislite, evo sad se tamo rat užasan vodi i sad su ponovo
ubijana mala deca, kao u vreme kada se Isus rodio, to mi je meni zanimljivo. Apostoli su pobegli u tu gornju sobu, jer ako je njihov učitelj razapet, i oni će biti razapeti. I verovatno su čekali da se hodočasnici, to je bilo vreme Pashe, vrate u svoje gradove odakle su došli i cele rimske imperije i tako utučeni da se vrate na sever zemlje, jer su svi bili iz okoline tamo Galilejskog jezera ili mora, kako god hoćete. Međutim, dvojica od njih, dok su bili u toj verovatno maloj zagušljivoj sobici, krenuli su do Emausa. Ako danas, ne znam da li znate, ne možete da letite recimo iz Londona za Jerusalim, nego letite u Tel Aviv pa vas onda kolima voze u Jerusalim. Dvojica od tih učenika koji su bili, ne znamo da li su muškarci, grčka imena nam daju mogućnost da su možda muž i žena to bili. Ili su bila dva muškarca, ne znamo tačno, njihova imena su spomenuta u Luci 24. glavi. Oni više nisu izdržali i krenuli su prema Emausu. Danas ako idete od Tel Aviva do Jerusalima, ili ako silazite od Jerusalima prema, vidjet ćete na autoputu s desne strane Emaus, to mesto se zvalo Emaus. I oni su krenuli, tu nije bio taj put. To su Jevreji napravili posle rata sa arapskim svetom, preko noći su buldožerima tu probili i napravili autoput. I oni idu, ta dvojica učenika, i razgovaraju o svemu onome što se dogodilo u Jerusalimu. Duboko razočarani. 3 godine su sledili Hrista prašnjavim palestinskim putvima. I sve se sada završava na jednom krstu, a krst je bio rimsko sredstvo za mučenje, nimalo lepo mesto, pa zar je tu kraj sve? A mi se nadasmo, kažu oni. A mi smo verovali. Još su nam žene donele neki pogrešan izveštaj i tako da. Isus se pridružuje, znate taj događaj, toj dvojici, i kaže, o čemu diskutujemo? Pa kaže, zar ti ne znaš, zar si ti jedini hodočasnik u Jerusalimu i ne znaš šta se dogodilo ovih dana u Jerusalimu? Isus, prorok, silan u delu, mi miša smo, nadasmo se. Međutim, sve te nade su se raspršile. I onda, zanimljiv je taj dijalog Isusov sa njima. Centralni tekst je sledeći. A on počeći od Mojsija i od sviju proroka, govoraše im šta piše o njemu u svemu pismu. I počeći od Mojsija, govoraše šta piše o njemu u svemu pismu. Znate šta je zanimljivo u tom tekstu? Do tog trenutka oni nisu poznavali Isusa. Kada Isus, tu se nalazi ta reč hermeneutika, grčki glagol hermeneo, i počevši od Mojsija, svi objasnio im hermeneo. Hermeneutika je nauka koja govori o tome kako treba čitati pismo. Kako treba čitati spise Ellen White. Veoma bitna stvar. Bez hermeneutike, prave hermeneutike, nećemo ni prepoznati Isusa. Nećemo spoznati biblijske istine. Nećemo spoznati istine u spisima duha proroštva. Kada Isus počeo od Mojsija, od svih proroka, odjednom počinje da gori srce u ovim ljudima. Sve gori u njima. Zašto je gorelo u njima? Razumeli su pismo. Razumeli su da je to trebalo da se tako dogodi. Odjedanput su odustali, nisu išli u Emaus. Vratili su se u Jerusalim. Susreli su se sa ostalim apostolima i kazali su, Isus ustane zaista, vaskrše. I onda pre toga oni su veoma rezervisani prema Isusu. Sada ga mole i kažu, ostani sa nama. Ispravna hermeneutika je promenila u potpunosti stav ovih ljudi. I zato je jako bitno da kad čitamo spis Ellen White, da ne dopustimo sebi da to bude čista neka ljudska stvar, nego da razumemo kako. Evo vam pravila, ja ću vam reći neka osnovna pravila, molim vas. I kad god čitate Bibliju ili spise Ellen White,
imajte na umu, nećete ih vi sada sve razumeti, dobro je da imam neku tablu, ali nemam, nažalost. Dakle, prvo hermeneutičko pravilo, svi su na latinskom osim jednog, sola scriptura, o tome sam govorio jutros, samo pismo. Hrišćanska hermeneutička crkva veruje da je Biblija osnovni izvor i osnovni autoritet za ono što mi verujemo i praktikujemo. To je jako važno. Dakle, uloga spisa Ellen White je da nam pomogne da bolje razumemo Sveto pismo i da praktikujemo. Ja citiram jedan dokument. I ovde se mi uglavnom slažemo. Drugo hermeneutičko pravilo. Tu imamo probleme. Molim vas. Ono glasi, prvo je sola scriptura, drugo hermeneutičko pravilo je tota scriptura. Tota scriptura. Što znači celovitost pisma. Celovitost pisma. Evo daću vam primere. Biblijske prvo, a onda i primere koji su vezani za spise Ellen White. Na primjer, ako uzmemo problem alkohola, upotreba alkohola u Bibliji, vi znate da adventisti ne piju alkohol. Međutim, adventisti čitaju Bibliju i kažu, pa pogledajte, u Starom Zavjetu su ljudi pili alkohol. Tačno, pili su alkohol. Još Bog kaže, idi, uzmi, pi, raduj se, i tako dalje, i tako dalje. Šta je biblijski stav o upotrebi alkohola? Ja sam jednom bio sa Janom Polsenom, koga vi znate ovdje u Makedoniji, bio je predsjednik jedne konferencije, kod patrijarha Pavla. I kad smo došli odmah, patrijarh Pavle, oni služe tu neke rakiju neku i tako dalje, zaboravili su da mi ne pijemo. I njemu kaže Jan Polsen, mi ne pijemo. A onda je odmah patrijarh Pavle, kaže, to nije biblijski stav. U Bibliji, mene boli, kaže, želudac, imam na želucu neke probleme, ja pijem samo sok od paradajsa, ali to nije biblijski stav. Umerena upotreba alkohola je u redu. I onda je počela diskusija u vezi toga. Koji je biblijski stav? Koja je apsolutna biblijska istina u upotrebi alkohola? To je pitanje. Znate kako ćemo znati? Znaćemo tako što ćemo uzeti većinu biblijskih tekstova koji govore o upotrebi alkohola. I tek onda ćemo otkriti apsolutnu biblijsku istinu o alkoholu. Ne znam da li ste me čuli. Mi verujemo, iako ima oko 40 autora u Bibliji, 66 različitih knjiga, mi verujemo da kroz te biblijske tekstove postoji jedna duhovna nit, jer iza svih biblijskih pisaca se nalazi Duh Sveti, koji je nadahnuo te ljude. Ako postoji to što se u teologiji naziva jedinstvo pisma, onda mi moramo primeniti hermeneutičko pravilo tota scriptura. Znači, mi želimo da saznamo šta celoviti biblijski tekstovi govore o upotrebi. I sad dozvolite da vam kažem koje neke centralne tekstove. Naprimjer, već u Starom Zavetu dvojica mladih sveštenika su ušli u hram, Ilini sinovi pijani. Šta se sa njima dogodilo? Izginuli su. Na taj način je Bog već dao do znanja šta misli o upotrebi alkohola. Pa kad idete dalje kroz pismo, onda ćete vidjeti da u pričama kod najmudrijeg čoveka kaže ovako: ne gledaj na vino kad se rumeni u čaši. Jel piše to? Ne samo nemoj da piješ, nego ne gledaj na vino. Ili kaže Solomon, dajte vino onima koji hoće da propadnu. Dajte im onima koji hoće. Nije za careve vino. Ako nije za careve, zašto je bi bilo za običan narod? Na kraju kaže Solomon, uješćete alkohol kao aspida. Ćete uvesti na kraju. Drugim rečima, i u Novom Zavetu imate tekstove koji kažu, naše telo je hram Duha Svetoga. Ko uništi hram Duha Svetoga? Naos, uništit će njega Bog.
Šta je celovitost učenja pisma o alkoholu? To je sasvim jasno. Sasvim jasno. To je apsolutna istina Biblije. Tota skriptura, hermeneutički princip. Ajmo na drugi princip, koji je, recimo, ja sam 20 godina predavao u Engleskoj i većina mojih studenta su bili tamne puti. I ako su crnci uopšte osetljivi na bilo šta, onda je to pitanje ropstva. Što je za Jevreje holokaust, to je za crnce ropstvo. Razni kolonizatori iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Španije, iz Holandije, iz Portugalije, su išli za posebnu zapadnu Afriku i lovili su crne mladiće kao životinje. Vezali su ih u lance i tretirali su ih na takav način da je to, mi ne možemo to danas da razumemo. I naša braća, verna braća, ja ih jako volim, imaju jako tu istorijski suosvrt. I sada u Bibliji, da li je bilo robova u Bibliji? Bilo je robova. Pa kako ćete onda razumeti Bibliju? Ako ne primjenite tota skriptura, hermeneutički princip, nema, ako uzmete jedan tekst odavde, a ne poštujete celovitost, jedinstvo, duhovno jedinstvo pisma, onda ne možete ništa razumeti. Tačno da je bilo u Starom Zavetu robova, tačno je da postoje već u Starom Zavetu neki zakoni koji su štitili interese tih robova. Ali kad idete u Novi Zavet i dođete kod apostola Pavla, recimo, odjednom Pavle kaže, ako je ko u Hristu Isusu, tu više nema Jevrejina i Grka, nema ženskog i muškog roda, nema roba i slobodnjaka. U Isusu su svi isti. Kakva izjava! Ja sam se često pitao zašto je Neron ubio apostola Pavla. Kada je Pavle bio na ovoj zemlji, za svakog jednog čoveka je bilo 4 roba. Ne znam da li to je rimsko carstvo, je bilo carstvo robova. I Pavle kaže, ako je ko u Hristu, nema roba i slobodnjaka. To je bila bomba za rimsko društvo. Možda je to jedan od razloga zašto je Pavle ubijen. A onda je napisao jednu od najlepših poslanica, meni mnogo dragu Filemonu poslanicu. Pogledajte tu Filemonu poslanicu. Skratko, samo je vreme prolazi, znam, ali svi robovi onoga vremena su imali takozvanu stigmu ili karagmu. Dakle, usijanim gvožđem je bila kao pečat neki na koži, tako da se tačno znalo koji je rob pripadao kome gospodaru. Ako bi rob pobegao od gospodara, smrt je bila također usijanim gvožđem. Ipak, jedan rob koji se zvao Onisim, što znači koristan, je pobegao od svog gospodara koji se zvao Filemon. Gde će da beži Onisim? Beži u Rim, glavni grad imperije. Nadao se da će u masama Rima da pronađe slobodu. Tu se sreće sa Pavlom, Pavle mu daje biblijske časove, Onisim postaje hrišćanin i Pavle mu savjetuje da se vrati Onisim. Ali pre nego što se Filemonu, pre nego što se Onisim vratio Filemonu, Pavle je seo i napisao kratko pismo Filemonu. To pismo je za mene revolucija na ovom polju. Puno taktike. Izgleda da je Pavle upoznao Filemona sa hrišćanstvom. On njemu kaže, ako imaš nešto protiv Onisima, to stavi na moj račun. Ta reč račun je mnogo moderna za prvi vek naše ere. To stavi na moj račun. Ali onda postoji ključna izjava koja glasi ovako. Nemoj da ga primiš više kao roba, nego kao brata u Hristu. Ako hoćemo da znamo šta je biblijski stav o robovima, tota skriptura. Bez toga nema. Ili, na primjer, poligamija. Da li su ljudi imali više žene u Starom Zavetu? Imali su. Da li je to bila volja Božja? Znate šta je Isus kazao? Mojsije je vama to dopustio po tvrđi srca vašega, ali u početku nije bilo tako.
Znači, Bog je neki put u vremenima neznanja dopuštao stvari koje on sam nije želeo. Zbog tvrdoće ljudskog srca. U početku nije bilo tako. Molim se. Znači, zapamtite ovaj princip. Tota skriptura ili celovitost pisma. Mi verujemo, dakle, da Duh Sveti je nadahnuo sve te pisce. Mogu da još dugo govorim o ovom principu, ali samo da kažem da u spisima Ellen White je to ista stvar. Naprimjer, Ellen White kaže u jednom tekstu The voice, evo na engleskom, glas iz Battle Creeka nije više glas Božji. Da li znate šta je to značilo, bukvalno? Tačno, kogod je to kazao, pastor Đurica ili neko, to je značilo da glas generalne konferencije nije više glas Božji. I ja sam stalno, dok sam bio u Engleskoj, dobio pisma od tih otpalih grupe koji su se odvojile od Adventističke crkve. I oni kažu, pogledajte, vaš prorok kaže da glas generalne konferencije više ne znači ništa. Da li je to ispravno? Pa nije ispravno. Znate zašto nije ispravno? Zato što je ta ista Ellen White samo nekoliko godina kasnije kazala, kada su braća iz Generalne promenila svoj stav, ona je kazala, kada se predstavnici crkve iz celog sveta sakupe, i kada izglasuju nešto, njihova odluka će biti autoritativna. Šta to znači? To ta skriptura. I ne možemo samo uzeti jedan citat. Ja sam ponosan na Ellen White koja je to napisala. Znate zašto? Zato što Rimsko-katolička crkva je verovala da između Boga i ljudi ili Boga i crkve postoji statični odnos. Statični. To znači Bog je Petru, Isus je Petru u Matiju 16. glavi kazao ti si Petar, Petros na ovoj Petra, na ovoj steni sazidaću crkvu svoju i vrata pape ne neće. I sad oni kažu, evo, Petar je naš prvi papa, ali ne samo Petar, nego svi oni koji sede na tom prestolu do kraja sveta, i to se nikada, ako hoćete da se spasite, morate biti u zajednici sa rimskom kurijom. E sad, ta crkva rimska je u svojoj istoriji činila mnogo šta. Naprimjer, čuli ste za Borđije, Borđije. Jedan papa je bio papa Borđije, njegovo ime zvanično je bilo Aleksandar VI, Španac je bio. On je imao, ja mislim, negde 12-13 dece u Vatikanu. Imao je više žena, imao je seksualne odnose sa svojom vlastnom ćerkom. Onda je tu ćerku udavao za različite, tad su u Italiji bili gradovi, države, gradovi. Onda je on često udavao tu svoju ćerku zbog političkih interesa za nekog princa da bi dobio neku novu teritoriju. Njegov sin Cesare je vodio ratove. Dakle, crkva nije imala ništa zajedničkog sa onim šta je crkva u Bibliji. Apsolutno. Ali, po rimsko-katoličkom učenju, između Boga i crkve postoji statični odnos. Nepromenjiv odnos. Šta god crkva činila. I zato sam ponosan što je Ellen White u jednom trenutku kazala. Glas generalne konferencije nije više glas Božji. Znate zašto? Zato što sam ja Hristov sledbenik u onoj meri u kojoj sam veran Hristu ili Bogu. Vi ste hrišćani, svaki od vas pojedinačno, u onoj meri u kojoj ste verni ličnosti Isusa Hrista i Boga. Crkva adventistička je crkva Božja u onoj meri u kojoj je verna i odana učenju Isusa Hrista. Reformatori su to razumeli, da između Boga i crkve ne postoji statični odnos, nego postoji odnos vere i poslušnosti, dinamični odnos. I mi moramo stalno tragati, ispitivati sami sebe i naše puteve. Dakle, postoji jedno protestantsko pravilo, hermeneutičko, koje je glasilo da crkva stalno mora da bude na putu
reformisanja. To ne znači da smo mi savršeni kao crkva, ali mi moramo težiti da budemo sve slični i slični Hristu. Zato volim taj stav Ellen White i mi ne možemo uzeti jedan tekst izvučen iz jednog istorijskog trenutka, a zaboraviti na sve drugo što je rečeno. Dakle, ta skriptura, hermeneutički princip, suštinski važan za tumačenje spisa. Nemojte nikada, recimo, subotna škola ili drugi deo ili izađete za propovedonicu i ne znate ništa kada je to Ellen White kazala, gde je kazala, šta je bio povod, i vi izađete i to primjenjujete na sve ljude u sva vremena. Na primjer, Ellen White je kazala: jaja ne treba da se nađu na vašem stolu. Kako ćemo to sada razumjeti? Evo kako ćemo razumjeti. Dakle, mi ćemo gledati celovitost učenja Ellen White po tom pitanju. Jednom čoveku je to napisala, jaja da se više ne nađe na tom stolu, a drugom čoveku je napisala da pije sveža jaja izmešana sa sokom od grožđa. I taj čovek je izgledao zdravio, koji je mešao. Vi znate da najbolji kokteli u skupim restoranima sveta se prave i od jaja i od sokova i tako dalje. Kako razumjeti te biblijske tekstove u spisima Ellen White? Pa evo kako da razumem. Ellen White je znala tačno potrebe ovog čoveka kome je napisala jaja da se ne nađu na tvom stolu. A znala je posebne potrebe i ovog drugog. I zato je jednome mogla da kaže jaja da se ne nađu na tvom stolu, a ovom drugome je kazala pi malo jaja sa pomešana. Ali kako ćemo mi znati šta su apsolutne istine? Te apsolutne istine, ja mogu da imam negde zapisane, šta je stav Ellen White po pitanju hrane? Stav je, na primjer, jedna apsolutna istina je: nemoj unositi išta što će negativno da utiče na tvoje zdravlje. Nemoj koristiti duvan, alkohol, kafu koja može biti isto štetna i tako dalje. Dakle, postoje apsolutne, ili nemoj se hraniti zdravo da bi na neki način se pokazivao pred drugim ljudima, nego se hrani zdravije da bi tvoj mogao da razume duhovne istine. Ima neki koji su vegani i koji veruju da su već jednom nogom u carstvu nebeskom. Dakle, jako su ponosni i smatraju mi treba da se zdravo hranimo zato što je to dobro za naše fizičko zdravlje, ali i za naše duhovno zdravlje. Dakle, mi tražimo apsolutne istine u spisima Ellen White kada su u pitanju ovi zdravstveni principi. Treći hermeneutički princip. Prvi je sacra scriptura, sola scriptura. Drugi hermeneutički princip je tota scriptura. Treći hermeneutički princip je sacra scriptura sui ipsius interpres. Pismo je svoj sopstveni tumač. Sacra scriptura sui ipsius interpres. Vlatko je pokrenuo to pitanje izraza ta hagija u Jevrejima poslanici, to smo malo pre razgovarali. I evo daću vam primjer. Ima tekst u Jevrejima poslanici u 6. glavi, 18. i 19. stih, gde kaže da kad se Isus vazveo na nebo, da je odmah ušao iza zavese. Iza zavese. I to su naši pioniri shvatili, da je odmah posle vaznesenja, s obzirom da Isus ušao iza zavese, odpočeo službu dana očišćenja i da se 1844. godine ništa nije dogodilo, da Adventistička crkva nije proročka crkva sa posebnim zadatkom. Na osnovu tog teksta, Jevrejima 6, 18 i 19.
tada naši teolozi, i to je Desmond Ford pokrenuo, pre njega Albion Ballinger ili Konradi u Nemačkoj i tako dalje i tako dalje. Sad, posle ove izjave, naši pioniri i naši teolozi su počeli da čitaju. Vi koji čitate engleski, kada je u pitanju ovaj tekst, jer Vlatko me upravo to pitao, ja nisam mogao da mu sve to objasnim. Ima jedan od naših najboljih teologa danas, zove se Richard Davidson, koji je bio moj profesor na Engleskom univerzitetu. On je jako puno pisao o tome. Divan čovjek i divan hrišćan. Možete naći njegove članke na internetu. Richard Davidson. I onda on, a i drugi teolozi su pronašli, setite se ovog teksta, da je ušao iza zavese i naravno kad neko iza najdalje zavese, a vi znate da iz 3. Mojsijeve 11. glave, kad je prvosveštenik ulazio iza to je bilo na dan očišćenja. Prema tome, evo, ništa se nije dogodilo 1844. godine. Tek kasnije naši teolozi su istraživali i otkrili da postoje 4 teksta koji govore šta se dogodilo kada je Isus se vazneo na nebo i kada je ušao u svetinju. To je bila velika stavka, Jevrejima poslanica je veoma važna poslanica. Ona se još naziva propoved, zato što je napisana kao propoved. Ja verujem da je autor apostol Pavle, preko nekog, ali neko drugi je to pisao, verovatno Marko. Ali teologija je teologija apostola Pavla, koji se obraća sada Jevrejima i kaže: nemojte se vraćati nazad u judaizam, nemojte se vraćati hramu, nemojte ići nazad u taj žrtveni sistem. Mi imamo nekoga ko je veći od anđela, veći od Avrama. On je ušao u nebesku svetinju i tamo je prineo ne krv jarčiju i junčiju, nego krv svoju vlastitu krv. Znači, ovo je jedan poziv u Jevrejima posljednici da vernici ostanu verni Bogu i tako dalje i tako dalje. Sada, šta je otkriveno? Otkriveno je da u Jevrejima 10, 18 i 19 tu ima 2 stručna izraza. Jedan izraz je enkaimizo, što znači posvetiti. Posvetiti, ne znam koji bi drugi naš izraz bio. Inaugurisati. I onda mi dolazimo do zaključka kada se Isus vazneo na nebo. Posle svog vaznesenja, posle vaskrsenja, kao što je starozavetna svetinja pre upotrebe bila posvećena za službu. Kao što mi kada sagradimo novu crkvu, mi je posvećujemo za službu. Tako je Isus, sledeći običaje svetinje u Starom Zavetu, posvetio nebesku svetinju za službu. I postoji drugi izraz koji je spominjao Vlatko, a to je izraz tahagija. Ima jedan dobar teolog koji je uradio doktorsku disertaciju samo na ovu temu, tahagija. On je pronašao da 104 puta u Starom Zavetu se spominje tahagija. Od 104 puta većina tih upotreba odnose se na celu svetinju. Znači i svetinju nad svetinjama. Ima nekoliko samo puta da se ovaj izraz tahagija primenjuje na prvi deo, na svetinju. Ni jedan put se ne odnosi na svetinju nad svetinjama. Šta to znači? To znači kao što je starozavetna svetinja bila posvećena za službu, tako Isus kada se vazneo na nebo, on je posvetio celu svetinju. Nije više bitno iza koje zavese Isus ušao. Cela svetinja je bila posvećena za službu. Tek su tada adventistički teolozi razumeli šta to znači da je Isus ušao u nebesku svetinju. Ušao. Dakle, zašto vam sve ovo govori? Sacra scriptura sui ipsius interpres. Biblija samu sebe tumači. Tek kada smo otkrili Jevrejima 10, 19 i mi smo razumeli Jevrejima 6. I to je jako bitno. Imate to isto i kod Ellen White, mnoge takve tekstove gde
Vi znate, postoji jedna teška stvar u spisima Ellen White, a to je stvar amalgamacije, recimo. Amalgamacije. Gde Ellen White govori da amalgamacija je neka vrsta nezakonitog mešanja. Međutim, Ellen White spominje da amalgamacija postoji u biljnom svetu i životinjskom svetu i kod ljudi. U jednom tekstu neki smatruju, ne postoji jedan zarez, da je došlo do seksualnog mešanja životinja i ljudi i da se iz toga stvorila neka rasa. I tako su neki kazali da su to crnci. Nema nikakve osnove da je to reč. Ellen White je govorila najverovatnije. Mi ne znamo sve o tom tekstu, ali moje duboko ubeđenje da je Ellen White govorila o genetskom inženjeringu. Ljudi pre potopa, reč je o predpotopnoj generaciji. Ne treba da vam govorim, vi svi znate da se danas igraju sa ljudskim genomom i da se edituje ljudski genom po tajnim laboratorijama, se stvaraju čak neka čudovišta i ljudi se ukrštaju sa svim i svačim. To je radio i predpotopni svet. I verovatno Ellen White o tome govori. Dakle, sakra skriptura, mi moramo razumeti celi taj tekst da bismo razumeli o čemu govori Ellen White. Još jedan hermeneutički princip. Spiritualia spiritualiter examinatur. To znači duhovne stvari moraju duhovno biti razmatrane. To je tekst iz Rimljanima, iz prve Korinćanima posljednice. To je direktni citat Biblije. Ali to je zanimljivo da i Karl Barth, recimo, najveći teolog 20. veka kazao, ako hoćete da razumete Bibliju, morate prići biblijskom tekstu sa poniznim srcem, sa molitvom na ustavu, spremnošću da se menjate. I to je velika stvar. Vi znate da je još Jovan Zlatousti govorio. Čitajte pismo. Čitajte ga da ne biste bili slepi i vođe slepima. Čitajte ga jer je slađe od meda i mirišljavije od svake aromatične supstance. On je također pitao Vizantince, to smo svi mi na ovim prostorima, kad primate novac, da li ga vi sami brojite? Naravno. A kada je reč o večnim stvarima, vi zatvoreni očiju primate mišljenje drugih. Treba čitati pismo. Ili on je isto kazao, Biblija je univerzalna apoteka duša, gde svako može pronaći lek baš za svoju bolest. Biblija je neverovatna knjiga. I uloga Ellen White je bila da nam pomogne da bolje razumemo te biblijske tekstove. Ali Bibliju možemo razumeti kada poniznim srcem i spremnošću da poslušamo glas Duha Božjega, priđemo u biblijskom tekstu. I posljednje hermeneutičko pitanje, princip jeste ovo je na nemačkom Sitzim Leben, znači istorijski kontekst ili sedište u životu. Braći i sestre, ovaj princip, Sitzim Leben ili istorijski kontekst, mi ne možemo bez njega razumeti masu tekstova u Bibliji. Mi moramo se vratiti u taj istorijski trenutak, vidjeti ko je tada vladao svijetom, kakva je bila kultura tog vremena, kakvi su bili običaji tog vremena. Tek tada je postoji jaz između nas danas i nekih biblijskih tekstova koji su nastali. Na primjer, ajde da mogu o biblijskim primjerima mnogo da govorim. Da kažem o Ellen White. Da li znate da je Ellen White kazala da devojke treba da nauče da jašu konja, da upregnu i da jašu konja? Da li je to još uvijek Božja reč? Jeste, to i dalje. Pa kako ćemo to primeniti? Pa mi ne možemo bukvalno danas u današnjem kontekstu reći da devojke koje žive u gradu mora da nauče da timare i da jašu konja. Ali taj princip znači, ne samo devojke i mladići, treba da budu spremni da se suoče sa izazovima modernog vremena. Da znaju možda da voze auto. Da urade nešto. Da budu... To je Božja reč u tom tekstu. Ili, na primjer, Ellen White je govorila o protiv bicikla.
I ljudi su šokirani kada čitaju te tekstove. Međutim, zaboravljaju istorijski kontekst, da to nije bio bicikl kao danas, to je bio onaj bicikl sa jednim malim i drugim ogromnim točkom. I ti bicikli, to su bili prvi bicikli, bili su jako skupi. Mogli ste da kupite skoro neku jeftiniju kuću za te novce. I Ellen White piše i kaže, zašto se takmičite ko će da kupi skupi bicikl? Da li razmišljate o potrebama dela Božjega? Da li je ovo reč Božja još uvek? Jeste. Ali možda bi danas Ellen White nam kazala, nemojte da vozite skupe automobile ili da trošite novac na ovo. Mislite takođe i na spasenje drugih ljudi. Sicim leben, dakle, istorijski kontekst, bez toga mi ne možemo razumeti Bibliju. Ne možemo razumeti ni spise Ellen White. Jako važno. Dakle, a to danas nije teško, posebno za vas koji čitate engleski, to možete jako lako da pronađete komentar i da pronađete potrebne informacije koje su vam potrebne. Dakle, tek kad čitamo spise Ellen White ili Bibliju u svetlosti ovih hermeneutičkih principa, srce će da postane toplo i moćemo da razumemo Bibliju i želećemo da budemo sa Hristom i razumećemo da Isus ustao iz groba i to će biti jedan blagosloveni hrišćanski život. Можеме да чуеме две песни од нашиот состав од Шуто Ризари, така да може тие да дојдат. Caschi suscitano e non declara non c'è l'uomo prilese na gushingyare caschi avdive caschi o Isus fainela ne beshel manzar enne karove caschi suscitano e la declare non c'avevo prilese ma gushingyale caschi altive caschi o Isus fainela ne beshel mansar enne karove
Alusi che me gogliate, impegno e che modat, le lumi Biblia me lo sende, e le lume te roba, chi dusha choro, uve kashuma, Isus eskiri angari, uve karoda. Alusi che me gogliate, impegno e che modat, le lumi Biblia me lo sende, e le lume te roba, chi dusha chorolo, uve kachova, Isus eskiri angari, uve karoda. Glasoja te rovav mandu kashune, Jiko devel te vikina, manisuse karode, geladote, kote mangas fasile, te jane, Isuse. Да, тоа беше една песна во која што се зборува за Исус. Исусе, многу ни недостасуваш. Сега имаме уште една. Yes,
ne plaši se, misli na onaj divan dan, kada borbi ću doći kraj, za večnost budućnost tvoja uvijek je u mojim moćnim rukama, sve tvoje potrebe ja sam, ovjeruj mi. Odali znaš da meni si blago neprocjenljivo, i zato čuvam te ja tako odano, i zato čuvam te ja tako odano. Сега наредите составот од Скопје со песната Законот Божи е неменлив. Zakon Božji je nemenljiv.
Gospodi Bože naš, hvala Ti za ovaj lepi današnji dan, hvala Ti za sva prijateljstva koja smo stekli, hvala Ti za razgovore koje smo imali, hvala Ti za ono što smo razumeli. U isto vreme, Gospode, svesni smo da dok smo na ovoj zemlji nećemo nikada sve da razumemo, i kada je u pitanju Biblija, i kada su u pitanju spisi duha proroštva. Ali pomozi nam, Gospode, da se radujemo istinama koje smo spoznali, jer su te reči zaista život. Čuvaj nas, Gospode, sada na svim našim putevima, gde god budemo išli. Sačuvaj nas od svakoga zla i u narednoj sedmici i blagoslovi Tvoj narod i sve ljude dobre volje u celoj ovoj lepoj zemlji Makedoniji. I budi sa nama, to Te sve molimo, Bože, u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin. Драги браќи и сестри, нашиот собор заврши. Ја сакам искрена благодарност до братот Радиша и до неговата сопруга, што ете нели дојдо и братот Радиша ни послужи. На крајот само сакам да прочитам стих кој што е запишан во 2 Петрово послание, првата глава, 19 стих. Вели така: имаме потврсто пророчко слово, а вие правите добро, внимавате на него, како на светло што свети во темно место, додека носе денот и деницата засвети во вашите срца. Она што Бог ни го открил, prvenstveno преку Библијата, едноставно да го читаме, да го проучуваме и тоа да не води во нашиот живот. Нормално, и тие списи кои што преку Елена Вајт Бог ни ги дал и ќе ги читаме, ќе ги проучуваме, но prvenstvено едноставно да нашето внимание биде секогаш насочено кон Библијата. Не само да биде насочено, не само да читаме и да проучуваме, туку тоа и да го твориме во нашиот живот. Амин.